Mijani turis uli Italia amanange teken Satpol PP BKO Kute. Ni ulian torise ane maadan HR Albadi Roberto selesai pules di emperan restoran Kunti 2 Susibari yakiniku di Jalan Baneswari Kute Rabu 5 Mei. Di Subani amanange torise ento lantas keserahang ke imigrasi. Dan terus Satpol PP BKO Kute nengahwi ke ngorahang lenan ken ngai resahane ngelah restorane torise masih selesai ngideh-ngideh. Misi ngunden muyungang tongos abede apang torise ngidang pules sekite keneh. Wike nimpuin ane ngelah restorane subuh manundung nanging torise singyak megedi. Lantas amanange ken Satpol PP BKO Kute. Torise ngaku subuh atiban lebih ngemper di lokasi ni ento ulian tu sing ngelapis anggon nyewa hotel. Iya tu sing ngabe pasport lan barang lenan. Alasannya ulian suwut kemalingan. Yapin keto, torise ane mebok gondrong lan brengosan subuh keserahang ke pihak imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Ulian melanggar ketertiban umum lan ketentraman masyarakat. Tim Bali Express ngelaporang.